Jakandın birinci katı, birinci bölüm. Te başından ele bolgon, biz öz kulağımız menen uğup, öz gözümüz menen görüp, öz kolumuz menen karmagan ömür sözü jönünde. Bul ömür gözgö görüngönde biz anı gördük. Oşonduktan al tuğraluu süйлöp, tübölük ömür tuğraluu silerge aytıp jatabız. Al atawız menen birge bolgon, jana bizge görüngön. Siler da biz menen jakın mamilede boluşuңар üçün özübüz ukkan görgönübüzdü aytıp jatabız. A biz bolsa Kuday atabız, jana anın uğulu İsa maşayak menen jakşı mamiledebiz. Anan da kuvanычыбыз толук bolsun dep, bul kabardı silerge жазып olturabız. Kuday jarık, anda eç kanday karangılık yok. Bul sözdü biz İsa'nın öz oğuzundan ukkanbız. Emi silerge jetkireli dep oturabız. Eger anı menen mamilebis bar dep, birok karangılıkta jursök, anda kalp aytıp, çındık boyunca jaşagan jokpuz. Egerde al özü jarыкta bolgondoy, biz da jarыкta jursök, anda biri-biribиз menen jakşı mamilede bolobuz. Jana anın uğulu İsa'nın kanı bizdi bardık günöөлөрдөн жууп турат. Eger günөөбүз жок десек, өзүбүздү өзүбүз алдаганыбыз жана акыйкаттын бизде жоктугу. Eger günөөлөрүбүздү моюнга алсак, анда ал биздин günөөлөрүбүздү кечирет да бардык адилетсиздиктен арылтат. Анткени ал өзү ишенимдүү жана адил. Eger күнөө кылган эмеспиз десек, анда Кудайды калпычы кылганыбыз. Демек, анын сөзү биздин көкүрөгүбүздө жок.